Lishonile Mbugeli yemukela Nadi Tinzaba utetfulela nguRebecca Masego la ku SABC 1 nakule haye kanzi nalamuhla ngiqubuka emkhulukhaya we SABC eAuckland Park eJozi uwemukelekile Nadi Lethambembili. We've made it clear that every person within our borders must be here lawfully. Mengameli Cyril Ramaphosa ugcizelele ukuthi bonke bantfu labangena kuleli abangene ngalokusemthethweni njengoba iya ngekuphakama imimoya ngaphambi kwembhikisho wamhlati ngemashumi lamathathu. As on the 30th of June, we'll be policing within this province over 16 million of the inhabitants. Commissioner wemaphoyisa esifundzeni seGauteng Lieutenant General Tommy Mthombeni sewudvonse ngendlebe labemishuqo lehlelelwe emhlati ngemashumi lamathathu kulenyanga lesetulu lelusana nalabakuleli ngalokungemthetho. I'm so proud of our country today and well done to the boys who played so nicely, we played beautifully. Ibafana iqophe umlandvo kulandzela kwendlulela esigabeni semkhumula jezi emqhudelwaneni wendlebe yemhlaba kwekucala ngqa. Mengameli Cyril Ramaphosa ugcizelele ukuthi bonke bantfu labangena kuleli abangene ngalokusemthethweni njengoba iya ngekuphakama imimoya ngaphambi kwembhikisho lohleliwe lobhekiswe kubantfu bangaphandle labakuleli ngalokungekho emthethweni. Aphendula imibuto kumkhandlu lomele tifundza eParliament, mengameli uthiteke kuciniswa kwemithetho yekungena kuleli ngumsebenzi wembuso nebemthetho, hayi noma ngabe ngubani nje. Ramaphosa ukubeke kwacaca ukuthi bantu nje bede magunya ekumisa abantu bafuna isiqinisekiso sebuve wathi lokho kuhambisana nemthetho. Wexwayisa ukuthi kucwasa ngokwelibala ngokwebulili nangokwebuve into akavumeleki kuleli lengeke futhi igcine ivumelekile. Njengoba leliveli tilungiselela lemishuqo Ramaphosa uthi akwehle imimoya kuhlonishwe umthetho namalungelo eluntu. We will not tolerate any attempts to destabilize the country by anyone, whether marching or otherwise. Our security forces are ready. Kuvele umbuto ngekuthi kwendiwane ngeludzaba lokudonsisana emkhathini kwetinhlaka tekuvikeleka lapho bekulindeleke khona ukuthi tisebente ngekubambisana. A number of processes are underway to ensure that all the key officials in our security agencies work in a cooperative manner. Egeta salatindzaba letimnanzi lekuvuke ngato lomhla ekseni eveni. It is all in order to be celebrating Bafana Bafana's victory last night or this morning. Mengameli uthi imibungato yekuphumelela kweBafana Bafana ilethe bunye kubantu baseNingizimu Afrika. Likomidi lelibuke kusebenta kwe-ANC lichaze umshuqo we-March and March njengalowo logqugqudelwe ipolitiki. Mapalane jikelele we-ANC fikile mbalula ukuthi-ke lelikomidi lichaze lo mshuqo njengalowo lowaba neludlame nga-2021 nakuboshwa mengameli waphambilini Jacob Zuma. Libuke kuqhutshwa kwemsebenzi we-ANC lichaze umshuqo wamhlati ngemashumi lamathathu kulenyanga lesetulu njengembhikisho lebeyinilidlame yanga 2021 ngesikhathi kuboshwa mengameli wangaphambilini Jacob Zuma. In July 2021, our country was dragged to the very edge of the abyss by a coordinated assault dressed up as a grievance, an organized attempt to render the country ungovernable and to challenge the authority of the democratic state itself. What we are witnessing now carries the same fingerprints. Ulile ngelidzaba letimpepha letifakwe ngumengameli Cyril Ramaphosa enkantolo lephakeme lapho etama kumisa kuhlala kwelikomiti leParliament lelibuke kumgudluda esikhundleni. Speaker stands above this contest. The institution of the National Assembly must remain neutral. Lenhlangano ithi uma ngabe Ramaphosa angatshelwa ukuthi asule esikhundleni utawenda njalo ngekusho kwalenhlangano.
Komishana wemaphoyisa esifundeni seGauteng Lieutenant General Tommy Mthombeni sewudonse ngendlebe labemishuqo lehlelo lwemhlati nge-30 kulenyanga leSetulu lelusana nalaba kuleli ngalokungemthetho. Akhuluma emhlanganweni nebetindzaba lamuhla ekuseni Mthombeni ugcizelele ukuthi ke atikavunyelwa tikhali kulaba labatabe bashuca nekuthi ke emaphoyisa atawubukana nalabo labatawuphula umthetho. Mthombeni uvete ukuthi kutawutshalwa tindiza nema-drones kulawula nanobe ngabe nguluphi luhlobo loludlame. Wengete ngekuthi nanobe labasemagunyeni bawahloniphe emalungelo elunfu, lemibhikisho letawuba khona kufude ibanjwe ngalokusemthethweni nangekuthula. As on the 30th of June, we'll be policing within this province over 16 million of the inhabitants. We are mindful of Section 17 of South Africa. We have to ensure that communities are and they feel safe. As from the 1st of July moving forward, Gauteng Law Enforcement Agency, in collaboration with our stakeholders, as we subscribe to the whole government approach, we will of course remain on the ground. Komishana wemaphoyisa eNtshonalanga Kapa uthi tonke titeshi temaphoyisa tikulungele kulawula tipelu. The current circumstances that we find ourselves in this country has necessitated that a comprehensive operational plan is developed ahead of the planned June 30 on anti-immigration protests. Empumalanga Kapa khona labasemagunyeni nabo bonke betekuphepha beme ngemumo kucapha simo. All 8 districts have been placed on high alert with additional personnel deployed and operational plans activated to deal with any potential unrest. Emaphoyisa athi konke kume ngemumo kuqinisekisa kuphepha eveni. Somabhizinisi Tumelo Nku uphinzilitwe ngemibuto likhomishana lamadlanga ngetinsolo tekuthinzeka kwakhe ngesikhathi kutfolwa tidzakamiva e-Aeroton nga-2021 eJozi. Bufakazi bakhe buta ngemuva kwekuthi ke fakazi lobitwa nga-J ende tinsolo tekuthi Nku bekangasuye umuntu bekaniketa emaphoyisa ngelwati kepha ke bekathinzeka ekushushumbiseni tidzakamiva. Somabhizinisi lophinze asolwe ngokwebelana ngelwati nemaphoyisa Tumelo Nku utshela ukhomishana lamadlanga ukuthi waniketa Lieutenant General Sindile Mfazi longasekho emhlabeni bakayenhloko etebunhlolo ukuthi ebugebengu lesesikhathi imininingwane tebunhlolo lebucayi mayelana nokuthuthwa kwethidzakamiva ngakholwane eminyakeni wa-2021. Ngu uthi wetfulwa kumfazi ngolona bekalisale endvunete kuvikeleka khepha emaphatho lowabuya naye washona nga-2021. Mfazi kubuya ukuthi washona ngendlela engavisise ngayo leli langa lekwatfola ngoletidzakamiva. Leminye imibiko leyavela kamuva yaveta ukuthi kungendeka wabulawa ngemva kokuthi akhiphe inkohlalo endiwadikhulu temaphoyisa njengoba kushona kwakhe kusola ukuthi kwendiwa kwangathi ubulewe yi-COVID-19. Mentioned through but there was an app which I usually chatted to with Commissar Kevin Mapatso. It is called Silent Tel. So we would either use that app or there's another app called Troop Messenger, but we would hardly use that because Silent Tel is the most secure application in terms of moving in confidential information. Nguwalile kuphendula mayelana nestatement sakhe sangaphambilini sekuthi kunalamanye emakhonde nalabekabekwe embili ukuthi kuhambe wona kucala. Walile kuphendula advocate Tebohomo Sikili ngalolu tsaba. Nguphinze watiphika tinsolo tekuthi yena bakanebudlelwane naKhebi Mapatswe. It would be unless it means something otherwise, but it would be inaccurate. He's not my blood uncle. Uyachubeka umsebenzi waleli commissioner. Sehlulelo nesigwebo salobitwa ngangqondvo wemigulukudvu Vusmuzi Kate Matlala kuhlehliselwe kuleli viki lelitako ngalwesithathu mhlalolunye kukholwane enkantolo yemacala lakhethekile temabhizinisi ePitoli. Lokhu kuta emva kwekuthi Matlala aguquke abe ngufakazi wembuso emva kwekuthi ke awavume onke emacala labekwe wona. Matlala ubukene nemacala lafaka ekhathi kukhwabanisa inkohlakalo kushushumbisa imali lokweyamene netenda yasemaphoyiseni ya 228 million
lengunzaba Mloyeni leyanikwa inkampani yakhe iMedicare 24. Licala lamahlala likhishiwe kulawo alabo lasola nabo lekulicembe lifaka ekhatsi ikomishana amaphoyisa lomisiwe emsebenzini General Fani Masimula naletinye itikhulu eseduze amaphoyiseni lekuyinto levule indlela yakhe kusebenzisana nembuso. Lo khulumele NPK zakhanyakho uthi lolzaba sesetandleni tamanje ukuthi athathe isinqumo sekuthi uyasemukela yini nobe ecala isivumelano lesihlongotwako. Doesn't mean anything until the magistrate has applied his mind, which is what he's going to be doing now, and then he will then come back on the 1st and say, does he agree to what we have talked about? Like I said yesterday, the prerogative is with him to agree or not agree. Umbuso uphakamisa isigwebo seminyaka le-15 ekhatsi ejele lekutawulengiswa kuso iminyaka le-7. Sikubutile mbukeli ukuthi udiva njani ngekuthi iBafana Bafana yendlulele esigabeni semkhumula jezi kwekuqala nqa emqhudelwaneni wendlebe yemhlaba. Umbono wakho uyalandzela. Isichema seBafana Bafana sisebenze kakhulu. Hayi basebenzile abafana, basebenzile. Mabangabamba kanje, hayi siyaya phambili. Hayi msasazi sikulela imithandazo engaka esiyenzile. Ukuwina kweBafana Bafana hayi ithemba beselingekho sibonga uphezulu isibuselelo lothemba ukuthi sizayithemba iBafana Bafana enizodlala iqhubekele kumidlalo eminingi kakhulu asisupport nje kuphela siseke. Mina ngithi congratulations kuBafana Bafana basimele kahle bebasembini ngoba vele nje wonke umuntu beathi angeke bawine iBafana Bafana yiwinile. iBafana Bafana isebenzile kakhulu yaye ndijabule ndiyavuya ndisenemincili nangoku nemidlalo ke elandelayo sizawudlula kuyo nakanjani. Hayi sithanda ukuthi halala Bafana Bafana labadlala kahle kakhulu South Korea sibafisela lokuhle njengoba bathumela phambili emncintiswano weWorld Cup. Ngiyathemba ukuthi hayi nakhona batawuphumelela ukudlala phakathi neCanada. Lona ke ngumbono wembukeli iSABC ete yetrespa kudiphendulela ngawo. iBafana Bafana iqophe umlandvo kulandela kwendlulela esigabeni Leliqembu liguqise leKorea Republic ngeligoli linye ecanzeni lamuhla ekuseni enkundleni Monterrey kule Mexico. Balandzeli beBafana bavakala imbono yabo ngalomdlalo. I guess I woke up nice and early, Mas. I even woke up the chickens next door early to watch us. And I'm so proud of our country today. And well done to the boys. I was so excited for that game. And the boys did very well. We never lose hope on them. I just want to say thank you to the coach to listen to the country that putting the right players in it. They didn't want to disappoint us. They also didn't want to disappoint themselves. And we have seen Coach Hugo Bruce has been listening to us as supporters. When we said we need a team that is attacking, we needed Makhopa, we needed Omfugeng, we needed Apolisen, and he started with them. And it's just something that we think that it won us the match. I'm so excited. Yes, I was expecting something like this, but actually, again, it came as a surprise. Actually, for the first time in my life, seeing Bafana qualifying to the next round. Today, the class of 2026, they've made South Africa proud. Those who have powers, wake our ancestors, tell Mandela, tell Desmond Tutu that the Bafana, the boys, have finally done it. Look, FIFA have done mistake. You cannot play Bafana at 3 a.m. while our beloved grandmothers are fresh up and alive and busy on duty. Look, the national team has done us proud. We are happy of what we have witnessed. Kubuka kabandi indzebe yemhlaba semukela Bheki Letswalo mnganjubovu ekhlatiyeni temidlalo. Asikwamukele etindzabeni Bheki. Lakho bonye siyakubingelela futhi siyakuvusela nebabukeli. Bheki abeshito Senzo Mashiho ngalwesibili ukuthi ke akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Ingabe ke ubone njani umdlalo weBafana nele South Korea itolo? Bekaqinisile umntwana Mashiho nakasakulahla mbeleko ngakufelwa. Indlela lesonke besihledi silenzile sibukile
besinesifiso sokuthi sibone iBafana Bafana iguqula tindvo iphinza futhi leSeptember sikubonile lokho starting 11 kuphela nabe usibona seliqembu leBafana Bafana besisho ukuthi laba badlali bayembini besikhomba ukuthi badlali laba bayogadla kude labatisola ngakho badlali beqembu leBafana Bafana kodwa noko lokusijabulise kakhulu indlela lebathi apply ngakhona phakathi enkundleni nokuthi revive kwemidlali umfoka Sithole namaseko phakathi enkundleni. Kusho nebholeni letinyawo la kuleli njengoba ke icala kufinyelela la esigabeni sebukhumula jezi kulendzebe. Likhulu kakhulu lelishoko ngobe nangabe ubuka lapha sibuya khona emuva akuzange kwenteka silapha ekhaya eNingizimu Afrika akuzange kwenteka ngisho nase South Korea lapho bokudlalwa khona iFIFA World Cup akuzange kwenteka lapho sike sadlala khona seliqembu leNingizimu Afrika lokhu kusho ukuthi iPSL yaseNingizimu Afrika iphakeme indlela emangalisa kona ngabe ihlangana nama league lokujabulisa kakhulu ukuthi badlali badlala lapha phakathi enkundleni badlala ku league yaseNingizimu Afrika lokusho ukuthi kuphakama kwelibhola lePSL lapha eNingizimu Afrika. Umdlalo lolandzelako Bheki iBafana itfolana etulune leCanada ku round of 32 ubona uhamba njani lo mdlalo? Akukho lokutheni lokuthusa kwesibonile iCanada itolo idlala neliqembu laseSwitzerland lapho lihlulwe khona ngalamabili kulelodwa ngibona kuliqembu leli-average kodwa noko iqembu leBafana Bafana liphethe inhlonhlolodi iqembu leBafana Bafana liphethe badlali laba nesiphiwo lesihle ngendlela emangalisa akukho ke lokungakuthatha kuleli qembu ukukhumbule ukuthi manje umfoka Mgwena utobuya enkundleni okusho khona ukuthi siphethe onke ama-armaments lekadzingwa ikakhulukati noma ngabe ngiliphi iqembu lekadzingwa noma mhlambe ngiliphi live nawubuka abadlali abathethe Hugo Bruce labanyindi babe nemeboto lebinyindi kodwa manje banadimbo endvulo letihle ngendlela emangalisa usiyodlula kuliqembu laseCanada. Mawubuka wena Bheki kulabafana labadlale lamuhla ekseni ucabanga ukuthi mhlawumbe makungaphinze kubuyiswe bona singenda kahle kakhulu noma Silumbile ngabe sitawuboleka sisi don't fix the unbroken cup lokusho khona ukuthi leli qembu leli bekadlala ngalo Hugo Bruce nangabe kude ama injuries la khona kungekho mhlambe ekhathala nekhona nalokhona angababuyisa laba badlali basebente batinikela ngako konke lebanako akukho mhlambe lokungenda ukuthi baze bangikhumbude iqembu laseBrazil la 1994 lapho belatiwa iqembu laseBrazil ngelihloko iqembu lamfoka Baxter waseNingizimu Afrika nalo belatiwa labo Phil Basinga labo Dr Khumalo belatiwa lelo qembu naleli qembu siyawufisa ukuthi kwatiwe ukuthi sibani udlala kuphi noma udlala kuphi position. Bheki asibonge kakhulu isikhathi sakho. Bonga mina tsatewethu siyabonga lapho bunyo endlovu. Kanti ke kunasindisiwe Mlangeni kulethamba embili kuletphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sindisiwe. Totimbile Rebecca ngibingelela umbukele ekhaya ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sabe sixoxisana nato tati letindzaba temthetfo sibuka nalo licala letigidzi demarandi letsinza Vusimuzi Matlala njengoba inkantolo ingakakhiphi isijubo sophindze sixoxisane nalabo labateka bandi ngetindzaba tabomasipala njengoba umhloli mabhuku ukhaleka bandi ngendzaba yekucashwa kwetinkampani letitimele kumasipala angithathe tindzambo ngitibuyisele eGoli. Sibonga kakhulu kuye Sindisiwe kanti itiyagoca talamuhla asiphindze sihlangane ngalokutako letelama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa into zakhe Mathebula ukuphathele isimo selitulo ngemva kwetitolo intsambama akube ngilenhle mbukeli. Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulo kusihlwa namuhla ngwenelo omuhle mahle kakhulu ke mathuba emvula mawubuka ke la cishe ke ifundzeni lethu eligwini nelive ngalo lomuhle njengoba lapha ku 60% 30% mawunyukela ke la eEastern Cape kanjalo nasempumalanga ilive ngalo lomuhle lapha kuye ke la 3% njengoba limbonye ngenkungu ikakhulu kade ngabe nelive njengoba naselangeni lakusasa lichubeke njalo nengibonye ngenkungu ngakho la mathuba emvula la ku 30% ikakhulu kade nsholo langakapa ngalo lomuhle kanzi ke 30% imbona ilive nenkungu ikona ke mabuka ingcenye ke la yesifundza ke empumalanga ngalo lomuhle kanzi ke sixwayiso lesivela baka South African Water Service kusihlwa namuhla khombisa ke kuthoma
kakhulu mabuka ingcenye yesifundza ke la eNtshonalanga Kapa nayo ke la iNorthern Cape ngolalo muhle kanzi ke nasichubeka ke la elangeni lakusasa ngolalo muhle sesekhona ke lesixwayiso senkukhu lokhombisa ke kukhasa phasi kakhulu kade elangeni lakusasa ekseni kakhulu kade ingcenye yesifundza ke la impumalanga abantu ke abacapheli kakhulu kade labo labashayelako ngolalo muhle masibukela ke la emazinga eshisa ukuthi emenjani kakhulu kade elangeni lakusasa masibuka ke sifundza eGauteng endzawo lefana nabo Pretoria lapha ku21 ilipholile Johannesburg nga19 wehlele ke eVereeniging nga18 kanzi ke 20 mabuka ke la ndzawo lefana nabo Springs ngolalo muhle kanzi ke iLimpopo ndzawo lefana nabo Thohoyandou lapha ku20 likhombisa ke kuphole eKiyani lapha ku23 wehlele Pharabula ngo25 kanzi ke mabuka ePhulukwane kanjalo naseBekasford lapha kuye ke la 21 ngolalo muhle kanzi ke impumalanga ndzawo lefana nabo Skukuza lapha ku26 lifuthumele lipholile Mbombela nga20 eCarolina lapha ku18 kabe kubanza ke eMelekseni nga4 kanjalo naseStandard ngaye ke la 3 kepha ke liphole ngeKhazitanzambama ngaye ke la 18 ngolalo muhle KwaZulu Natal ndzawo lefana nabo Pietermaritzburg lapha ku25 Kokstad 22 lipholile kuleto ndzawo leto kanzi ke Durban ngolalo muhle lapha ku25 kanzi ke sehlela ke la esifundzeni Eastern Cape ndzawo lefana nabo Mthatha lapha ku27 lifuthumele kanjalo kuGukompo ngaye ke la 26 kanzi ke kona Joli lapha kuye ke la 23 ngolelo muhle kanzi ke Western Cape ndzawo lefana nabo Vredendal lapha ku26 lo shothi lifuthumele kuleto ndzawo leto lipholile ke Beaufort West nga22 eGeorge lapha kuye ke la 21 kanzi ke Cape Town lapha ku20 kanzi ke masichubekela ke la eNorthern Cape ndzawo lefana ke la nabo Calvina lapha ku23 kanzi ke Sutherland ke bekubanza ke ekseni kepha ke liphole ngeCastanzaba nga 18 kanzi ke Kurumani lapha ku20 kanzi ke Kimberley lapha kuye ke la 21 ngolalo muhle kanzi ke Free State mabuka ndzawo lefana nabo Welkom lapha ku20 Kroonstad lapha ku19 nabo Frankfurt Bethlehem Fixburg lapha ku18 ngolalo muhle kanzi ke Spitz sibuka ke la sifundza ke iNorthwest ndzawo lefana ke la nabo Tosca lapha ku22 wehlele bo Vryburg nga20 kanzi ke Rustenburg nakhona likhombisa kuphola ngaye ke la 20 ngolalo muhle kungakube ngikuphathele busuka bube ngilobuhle malangeni.